Diastun kadia sapunika kewentenan anak kesane rauh punika dadi tido dalam nak meraga dharma sadu dab alu tadi punya wis tinggi ide banyak titiang ni punika sani para sida rauh maka sami banyak titiang sami padalang ring indik ratu sang meratu pandit titiang lungasur Kimaun titiang nunas agung pengampura ring-linggi kiratu ni ke dalam dewe tiosan ring banyak kisane tunasang titiang pengampura naler dewek titiang naler ngampura ring tinggi kiratu dan ring sa kemauan titiang lunas pengampura dua ning titiang merasa langgana tan ngakuin angan ratuni semeton jaga titiang banget tunasang titiang pengampura dumadak jagat titiang keungkur kas gumanti presiden Rakayu
merano ni sana ni benin minakadi jagat itu nalar ke raukin para banyak titiang mangdera ayu sami ring dan Dios titiang lunas ring lingih iratu sang merago pandita gumanti ya presiden raris jagat rau sedagingnya ni sami mangihin kerahayuan napi antu banget saya waktu pinunas titiang ring palu kira tu siapun api menmawi mangkin antuk titiang umanti rahayu jagat kira tu mangado jagat titiang kerada tiosan ring rahayu jagat titiang ni gumanti ya presiden nganutin sekali drestone pangajak jagat Bali ni asapunika lunas titiang salwir warano Presiden ratu ni jalan sekancaning merano ni sone ni benin minokadi banyak titiang mang desami meraradan ratu waning kadia sapunika pinunas linggih di dalam sane mangken itu sang berak manuk ling sane mangken mawacana ya titiang Gusti Agung yen kadia sapunika pikayunan palungguh Gusti sane mangken kedampening titiang
puniki jantuk sane mangken Gusti Agung ngiring-ngiring walinen malih nangunang yadnya iri-kiring jagat Bali wawanen malih nangun yadnya punangluk meranon ni kadi sani sampun lintang punika ratu Bang yang aditya sejeroning paluwuh ratu jagi nangun yadnya ni punika titiang jagi nyarengin ngeras titiang ratu kadiasa punika pemutus lingi kidesang managersi mangken raris idu dalem nangin minakadi panjak kemaka sami ring sijebagen jagat Bali gumanti malih nangun niatnya gelis titiang nyari tayang indik sepemartin edan jagate sian mangkin duaning daging nyangun yadnya inik upe karone sampun sami jangkep sian mangkin beramana kelir uningayang titiang raris ide sane pinaka berak mano keling punika ngawiten nyarengin ngeras titian kawentenan yadnya ni
raris ane mangken inggih itu berak manu keling muncarang japo mantera punang luk merana ke muncarang itu kuwentenanane muasta upacara punika upacara panca datu sane kegelaran nyiratang minakadi kirtane punika umanti presida sekancaning meranone meraratan kesapuan ring wang supada punika Netiosan ring nyiratan wang supada tirtane punika nalor ke sarengin nyiratan minakadi ane mawasto beras catur bija niku kasiratan oleh kita